EFF e re tla hlola dikgetho tse akaretsang tsa naha tsa isao. Mokga o hlotse diperesente tse 10 tsa bakgethi dikgethong tse fetileng tsa naha mme a iphumanela ditulo tse 44 parlamenteng. Maemo a o entseng mokga wa boraro o moholo wa bohanyetsi ka hara naha. Ha DA e bua ka maemo a yona tshebetso le EFF, Malema o ile hana o hlalosa ka botlalo. We don't speak about other people, we speak about ourselves. We are in this election to win it. We are in this election to remove the ANC. What others do is their own business. Mokga ona o thakgotse letsholo la bongodiso ba dikgetho. Nakong ena eo naha e ketekang bophelo ba mofumolwanedi wa ntwa tikoloho Winnie Mandela. Mme Malema o re boleng ba bophelo Afrika Borwa ha bo mo Winnie Mandela a busileng teng. She must know it's no longer where she left it. It's worse than that. I was in Northern where our people live with piles of rubbish dumped inside communities. Councillors of the ANC passing those piles on daily basis, sewer running in front of the houses of our people, children dying in pit toilets, and the quality of life, the standard of living is very expensive. Ho sa le jwalo EFF e tla wantela ntlokgolo ya naha ya Uganda hosane ho bontsha ho ba kgahlano le setshwantsho sa molao sa batho ba kenang dikamanong tsa marato le ba bong bo tshwanang. The people who don't enjoy freedom in any other part of the world, be it in Western Sahara, be it in Palestine, be it in Cuba under the illegal embargo, for as long as they don't enjoy their freedom, we have no right to enjoy our freedom. EFF e re tla sebetsa ka thata ho itukisetsa dikgetho tsa isao.